Madam Kong Tây anh admit nga lo ziak fel zung zunga hay Zokhawthar Primary School 1 kan no panlai kan kalna munani ngai om ne mai tu na hen za borvel nge admission hi to a Raltlan sim siming za borvel nge around 100 plus. es Etan Zirtirtu pakhat chuluk tu pamboka o tulai nei bi chiang thalo ni hey Zokhawthar Primary School 1 hi students ani borvel tulani in admit om to anom to kha in admit belzel zu kan theng za cheng ani dong an thelawa tuna hian Raltlan Naupang po za chuang var an nei to ti khan admission kan ti mol bokani ti kha seta ila thawme chuta Zirtirtu len dai lo zui preschool oma ti hian class panga oma Zirtirtu pali chawon nen ha theile ni ti kha Raltlan ta ila kan sarkar chak tak hian ma min lak sak sila Zirtirtu pani tal Zokhawthar Primary School an tan hian min pek bel thei sel chuan alom om ngodang office built at Zokhawthar Primary School 2 constructed by Zokhawthar Primary School 2 hay student nga ala may ang klimur may I'm coming. Hey, patang apa nu lo troy om ven hi. Zirtirtu pai ni lo nang. Hela school ram chan na lei thiam ber ni hai ta hen. Kadunau te ko chaklam pang mi school kal thei lo. Kum thung do lai kal to lo an bo na sale me ya. Zokhawthar Primary School 2 hi. English medium ani. Sarku mo ma'am. Sir, hey, in school Naupang nga le may Raltlan hing zat borvel ngayon na ile sir. Raltlan School Naupang. Zani borvel. Hey, kubinjuin hadon le may nina langa. Zirtirtu hindem. Zokhawthar Primary School 2 apo hiyan Zirtirtu indaih chuang lawa. Ani pei chu English medium ania. Hei Naupang Raltlan atangin Naupang zani borvelan neya. Soi thiam dan tur har le mai. Sarkar lam beng hi thleng lo sela engtin mati dan. Thazok ngset thei chuan kini Zokhawthar tan chuan lo om le dorani ki Zirtirtu pali chawon neya. Heng mi te hin ya an khoi thla om khop men tan chuan phurit tak ani dorani Naupang zani borvel an kola Raltlan te engtin tinomo sordan te Raltlan atanga school no Raltlan lekha thiam te pon no chor ve no no
hian in enkol vanity kha hretlang taila acha ome hei an madam mi ania so lai mi so pathanga madam ma yangi pasalani madam ma yangi chom chup liu ni so hei an lut hum mai an ni phei chu an school hi te sia student nga sia engtin nge mohman lak zel dong kan thelawa chuata thudul po ni siran lenglo alin lenglo hian madami te phuri ari dan tur chu rap thlak mo tang hian an thu panga po thu sela bench pakata hian an ling don chong lo ni chen pol man nawak noi boka voklum sen lo tak student primary school 1 and primary school 2 hian an nei ni ti la kan ti solom lo we hei an thu dan te hi mu nam khop mai kan unau te ko saklama school rei takkal to lo te ti hian an lo Zirtirtu na nia ngai to na chun tikal thui le mai hei an lom om le mai loma masen school hian ti ngai na om lo wang de khop mai hei nu le ba te pon an ron troi an ron thla an fa te zirna tha le tha ta ka Zirtirtu an fui mol lomani hei ti ngai nan om lo heng lai pe chu chuata bo thudul po ni sela an leng lo sim ti ngai na om lo sorry ta pe chu nei akhan khat ve kan hi engtin nge Zirtir nan pek tak ti ngai na om lo wang khop mai tikhan primary school 1 ne true atangin Raltlan zat tikhan le school kal zat tikhan tilanga adanga Zokhawthar English medium school mi thau karon tilang le donani ka channel himino like saka minu subscribe saktorun ka nge na che